znaš što ja ti, a ne znam, gledao sam seriju Narcos, samo onaj dio dok ga još nisu ubili, znaš. Su počeli prikazivati te igre između političara i Amerikanaca, to mi se zgadilo da sam prestao gledati. Inače, ja ne volim gledati hollywoodske filmove, zato što oni peru mozak. Znači, oni jednostavno u svaki film ubace nešto što tebi uđe, znaš, svoju neku propagandu, ja ne volim taj Hollywood, izbjegavam ga i kad gledam, sad gledam, na primjer, korejske filmove. Samo korejske pitching filmove, to su nenormalno dobri filmovi i nema te propagande, znaš. Ima i oni malo, znaš, nacionalizma, mi smo Koreanci, ima toga normalno, ali da ima ko u američkim filmovima, tim hollywoodskoj produkciji, gdje štancaju naš super junake, mi spašavamo, smo najbolji, naša zastava vijori, znaš, pa daj, brate, pusti me na miru, pa niste vi jedini na svijetu. I onda ne voli, znaš, oni kao i UFC isto, znaš, to je samo propaganda, znaš, nameću ti, ma brate, makni se od mene, ja sam preinteligentan da bi te gleda, znaš, i neću, da me živcira kad vidite, ja prepoznam, znaš, najlakše je biti glup u životu i gledati, znaš, Batman siluje Catwoman, znaš, pa gledaj to ako te to zanima, ali ako se čovjek pa vidiš sve te, na primjer, ja kad gledam filmove o specijalnim postrojbama, ja se u to razumijem. Ali ja kad vidim kako čovjek drži pušku, kako on, znaš, ja počnem smijati, šta je ovo? A kad vidim da je to dobro napravljeno, da vidim da su glumci prošli nekakvu obuku, znaš, da se pazi na detalje, to će pogledati. Tako u svemu, ja vidim. Ja ne mogu gledati film opušteno ko debil, ne mogu. Ja uvijek gledam kritički film, di su tak, znaš. Jeste gledali Parazit što je sad dobio Oscar? Nisam. Nisam, eto. Nisam nekako me ne privlači, još uvijek, ali nadoće svakako. Znači, to je neka politika, odmah mi se ne sviđa, odmah me odbija, znaš. Čini on dobio Oscar. Jer obično filmovi koji dobiju Oscara, to su politički filmovi, znaš, to odmah mene odbija. Da, ovo je stvarno, ne mogu reći da je nešto, ima neku temu političku ili ne znam, možda je, naravno, Oscar je isto komercijalna stvar. Sad, moguće je sve, naravno, kad je sve u svijetu što je moguće namjestiti, tako i to, tako. Sviđa se kad je bila dodjela Oscara za Ničiju zemlju, bosanski film. Da. U toj konkurenciji je bio film koji je remek djelo, koji se zove Amelie. Amelie, da, sjećam se filma. Da. Amelie je film remek djelo. Ničija zemlja, bosanski film, isto dobar, ali kad gledaš ti ne može se usporediti. Ko je dobio Oscar? Ničija zemlja. Zato što je politički UN, bla situacija na Balkanu. Gledajte ove emisije na TV-u što se radi o preživljavanjima, šta ja znam, Bear Grylls je tu najpopularniji ili tako dalje. Znaš šta, gledao sam, kad sam bio mlađi, gledao sam Ray Myersa. Ray Myers je prvi od toga džira i on je jako edukativan. Bear Grylls je jako, kako se zove, show, to je baš show. I onda pogledao sam nekoliko epizoda i Bear, ali vidio sam o čemu se radi, tako da ne gledam, znaš. Ima kao se onaj što sam bude u prirodi, sam on i kamera. Po 10 dana ima neke izazove. Bude na National, da. On je recimo isto zanimljiv, ali ne gledam, u biti ne gledam, znaš. Ja ti ne volim ništa gledat o tematici kojom se ja bavim, da ne bi izgubio na svojoj originalnosti. Jer ti sad gledaš Bear Grylls-a, i ja ću ovo napraviti u svom showu, odmah nisi originalno, znaš. Tako da ja ne volim gledati ovo ništa, ne pratim ni takve kanale, ja ih podržavam, ja dam like, ja dam support, znaš, tim kanalima, ali da ću pogledati epizodu neću, jer ne želim ostati svoj i totalno što meni pada na pamet, to prezentirati, znači ne želim imati utjecaj ničega sa strane. Kako bi ti objasnio, originalnost baš cijenim. Da, sad mi prolazi kroz glavu vrtim vaše neke klipove sa kanala i gledao sam neki dan, nedavno, to nije baš neki dan, nedavno ste objavili kako ste čuvali zgradu od lopova. Koliko je znači opasna taj Kolumbija, to jest Bogota? Gledaj, Bogota, ja sam to objašnjavao 100 puta, znači Bogota je u sektorima. Imaš sektor 6, ko živi u sektoru 6, on ima osjećaj kao da živi na Beverly Hillsu. Znači super sigurno,
čuvari oko zgrada, potoci koji prolaze kroz kuće, pasi, šetaju se gospođe u godinama, rade jogging. Naša klasična idilična priča. I čovjek koji živi u Bogoti u sektoru 6, on kad mu ja ispričam u neki drugi sektor, on će reći da ja lažem. Međutim, evo ja ću baš napraviti na svom kanalu, jedan od sljedećih videa će biti baš razlika u sektorima u Bogoti, da ljudima objasnim to. Znači ući u najgori sektor i ući u najbogatiji, pa da vide ljudi razliku. Znači vidiš, ovdje se voze bicikle ukradene, a ovamo se voze džipovi od, ne znam, $500,000. Sad, ja živim u sektoru 3, Santa Isabel, ovdje. Znači, kuće ne mogu biti bez rešetaka. Nije to moda. Ko voli vidi rešetke na prozorima, u dvoru? Da. Znači, meni žena svaki dan, ja kako imam biciklu, znači ja prođem s biciklom, ostavim biciklu u dvoru koji je cijeli ko čiba, ko krletka. I ona meni govori, nemoj ostaviti tu biciklu, probit će nam gori priko krova, neko ukrašati biciklu, nažno, takve stvari su tu. Opet govori, nije sad da ti izađeš na ulicu pa ti odmah neko stavi pištolj na glavu. Na onom videu što si me pita, to je bila situacija takva da je bio El Paro u državi. El Paro su demonstracije protiv vlade. I onda su, normalno da kriminalci, bande i odmah to iskoriste. Znači nema policije svugdje, jer su policija na smirivanju nereda, onda oni upadaju u kuće. I sad, po televiziji se vrtilo kako upadaju ovdje, upadali su blizu moga kvarta, ljudi su izašli vanka, a ljudi izašli sa metlama, sa ne znam čim. Pa ja sam, brate, izvadio ninđu, amo, brat. I onda se ja patrolira cijelu noć oko zgrade i ljudi se smiju, ovi hejteri počnu odmah napadati, šta glumiš, šta da. Nije to gluma, prijatelji, to treba doživjeti. Znači ja sam tu bio spreman, brani svoj dom, svoju ženu. Ne mogu ja dozvoliti da mi se upadne, ne znam, 25 Venezuelanaca u stan, da mi se orobe, da mi ženu siluju. Kako bi ja to čovjek bio? Ja da se ima kalaša, da se ima, neki mitraljez, pa ja bi ga okačio na sebe, Znači ja sam dobar, ja ću sve napraviti, daću ti krv iz obraza, ja gajim dobro u životu, ali ako te napadnu tako, šta moraš se braniti? I ninja je bio s menom, kad su ovi moji susjedi vidjeli tu ninju, gore, ninja je nož, ne crni. Gore, Emili, ti si spreman na sve, ja jesam spreman sam na sve. Ja sam tu patrolirao cijelu noć, nije niko napao i snimio sam malo video, da ljudi vide o čemu se radi. To je to. Evo sad ćemo preći na Dalmaciju opet, šta fali iz Dalmacije? A da nije salata od hobotnice. Salata od hobotnice mi fali. Fali mi, na momente mi zapali spiza, znaš. Ja volim Dalmaciju, ja to i govorim i tu me napadaju hejteri kao ti si separatista, mrziš Hrvatsku. Ko kaže da ja mrzim Hrvatsku? Ja volim Hrvatsku. Ali ja sam osjećam se etnički Dalmatinac, znaš. Ja sam kao svitski čovjek, ali prije svega sam Dalmatinac, Dalmat. Ja sam ponosan na tu izbrisanu povijest sa Balkana, od Dalmata, tih plemena što su doljevali Rimskom carstvu. Ja sam na to ponosan. Ja poludim kad neko kaže 3 leoparda, 3 risa, 3 svinje, 3 maštrapana. Brate, 3 lava su, imaju grivu, imaju krunu. Od povijesti dokazano da su 3 lava. Znači ja sam mogu me nazvati ljudi lokal patriota, mogu me nazvati separatista, ali ja jednostavno samo sam Dalmatinac, volim Dalmaciju. I ta klima, taj kamen, to more, to mi fali. Međutim, dalmatinski narod kao Dalmatinci koji sad trenutno žive, koji biti nisu Dalmatinci, koji žive u Dalmaciji, oni mi ne fali. Nemojte se uvriditi ljudi, ali meni fali Dalmacija stara kad sam bio dite, znači ona je još uvijek mirisala na ovu pravu Dalmaciju. Znači ljudi su govorili prvo dalmatinskim dijalektom, nisu se toga sramili, nego su bili ponosni. Znači ja kažem, moja baba kaže Katriga, nije stolica nego Katriga, razumiješ? Ja to tam danas tako govorim. Ja kažem Rijeka, ona meni kaže zašto ne govoriš Rijeka? Ja kažem, meni se lomi jezik, cijeli život govorim Rijeka, kako će govoriti sa Rijeka, ne mogu ja. I u mojim videima, ako se vidi, ja govorim kako govorim. Ja neću da govorim književni jezik. Ne zato što ga ne volim, nego zato što mi lomi jezik. Meni je lakše govoriti ovako. I taj dio mi fali, znači Dalmacija, kad mi zamiriše borovina, fali mi maslinovo ulje kvalitetno, fali mi klapsku pismu, ja nekad pustim sebi klapsku pismu, ja se naježim kod tikobraz. Ja nju osjećam, u srcu, ja je volim čovječe, ako voliš nešto, ne znači da mrziš drugu.
Pa ja volim i Slavonca, ja volim i Strijanina, ja volim Purgera, ja volim Hercegovca, ja volim Balkanca, svakoga. Ja volim svakoga na svijetu koji je dobar čovjek, razumiješ? Da. Ali ono, Dalmacija mi ima to, ja sam odrastao u Dalmaciji, brate, meni je Cetina, arterijska krv, meni je more, venska krv, ne mogu ja to izbrisati. Ja mogu živjeti u Kolumbiji do kraja života, ali uvijek ću biti Dalmatinac. Da, tako je. A da mi fali da će se vratiti, nije. Nažalost, nije. Ili sam svugdje kod doma. Da. Dalmacija ima nešto svoje posebno. Biti cijeli Balkan je nekako posebno, samo što eto, taj problem je taj mentalitet ljudi nekih što si rekao. Htio sam te pitati da koja je tvoja sad, znači, prva destinacija kad popuste ove mjere? Nemam pojma, trebala je biti Patagonija, već sam kupio karti, sve propalo je. Sad to se minja, znači, vidit ćemo gdje se otvore granice. Znači, čim Kolumbija otvori granice, vidit ću neku zemlju koja je otvorila granice, a ne traži karantenu. Jer ja ne želim doći u neku zemlju pa da me zabiju 15 dana u sobu. Da. To mi nema smisla. Tako da ću gledati prvu zemlju koja neće imati strogu karantenu. Sad koja će biti? Hoće biti u Africi, hoće biti u Aziji, hoće biti u Australiji, hoće biti naša, uopće me nije briga. Prva koja bude takva, slobodna, piće. Vidimo se, jel? Evo, dolazimo nekako pri sami kraj, nekako pitam sve filmovi ili serije. Ja ću vas pitati, drugo nešto, koje bi vi knjige preporučili ljudima da pročitaju? Naravno, uz vaše. Knjiga ima jako. Prvo bi preporučio knjige, moje pustolovne knjige. Ali prije njih bi preporučio Urahan fantasy roman koji se napisao i koji sad izlazi, u stvari izašao je, ima ga na web shopu. Tih knjiga ima 9. Ja sam napisao 6, sad 7 pišem, a meni je sve ovdje. Ja sad kako je korona, ja sidim ovdje na svom kompjuteru i ja pišem po 10 stranica dnevno, nekad i 20. Znači sve je tu, samo kad imam vremena ja pišem. Jako lako mi je to. Jer sam sve stvorio u glavi, godinama i godinama. Znači to preporučam. Pročitajte Urahan knjigu, to je bomba ko voli fantaziji, vidit ćete, oduševit ćete se. Ima ih 9, pazi. 7 se piše. Ali od drugih autora preporučio bih Hermann Hessea. Recimo meni najdraža knjiga na svijetu za sad je kako se zove, Siddhartha. Siddhartha je jako poučna knjiga, čitka, ko je pametan izvuče iz nje maksimum. Volim, recimo, ne znam autora, ali se knjiga zove Tihi zov Australije, od aboriđinima. Volim Šegrtov naučnik, isto ne znam, ja loše pamtim autore. Volim Eaters of the Dead, na engleskom sam je čita, ne znam ili ima, nema prijevodu. Po toj knjizi je napravljen film 13. ratnik o Vikinzima. Ne znam sad, neku ću zaboraviti 100%, ali to je recimo šta preporučam ljudima, pa eto, nek probaju. Da. Evo, za sam kraj, imate li neku poruku za sve ove koji će gledati ovaj podcast? Pa moja poruka uvijek je jasna. Ako mogu ja, možeš i ti. Ali to se ne misli samo na putovanja. Evo gledaj, sad će ljudi ovo popljuvati, ali mene je motivirao jedan šaman, davno mi je rekao, kaže, zašto ne pokazivaš sve što imaš? Ili ja sam bio nekako, nisam htio niti svoju fotografiju, niti svoju sliku. Nekako sam to, misli će ljudi, vidi ovoga bađuna, iskače iz paštete, zamrzajte ljudi lako. Da. Zbog toga nisam, pa zbog tih debila. Ali, kaže meni, taj šaman kaže, pokaži sve što imaš, to nije tvoje, to je tvoje da diliš. I sad kad ja kažem, evo recimo, čovjek koji nije reper, nisam MC, ja snimim 6 video spotova ili 5 video spotova, 5 pisama, repa. Znači, ako mogu ja, možeš i ti. Ja sa tim svojim kao otvaranjem prema ljudima želim baš to poručiti. Znači, ne moraš biti prihvaćen od svih. Jednostavno, budi ono što jesi, svaki svoj talent pokaži i slijedi svoj put. Nemoj se obazirati na one što ti kažu ne možeš, nije ti pametno, ali nemoj ni izgubiti dušu. Znači imaš ljudi koji ambicija ih pritvori u monstruma.
Znači on hoće nešto i hoće i prigazit će priko leša rođene matere da dođe tamo. To se ne smije dogoditi. To nemoj. Budi originalan, budi svoj, budi nenametljiv i ajde svojom stazom. I nemoj se obazirati šta će ti ko kazati. Samo ajde svojom stazom. To je moja poruka. I uvijek kad kaže, iza one uzrečice šta kaže, ako mogu ja, možeš i ti je upravo to. Znači možeš, samo moraš želiti. Da.